Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Çocuğum, 2020 жылдын 31-iyuli. İnşallah bugün mına Qurban ayt. Qurban aytın okulbaganına karata mına bugün inşallah aytga mına cuma gün tura gelip mına cuma namazga sapka turup atat. Momul musulman bir tuğandar. Şükür aka. Вот Асад, открывай. Давай, взять. Maşallah adam köp. İçi tolla. Bulcaktın içi tolla. Tуда надо. Abdulaziz. Aleykum rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, tabriklaymiz. Saxalinskiy vam muborak bo'lsin. Sog'lik bo'lsin, baquvvat bo'lsin, barakat bo'lsin ilohim. Alloh taolo barakat bersin. Xudovan bu soloydagi va hamma moy rasulida tinji amonat edi. Xudovan barakat ya. Assalomu alaykum. Musulmonlar taomlari farzandlarimizdan Qurban ayt. Jana juma kunimizlar bilan qutluymiz. Allohim barlig'imizga yekigina baxt bersin. Rahmat. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ما عيد الأضحية قربان bayram tabi'i
Her biringizde Kurban ayt bayramыңарды құттықтаймын. Аллах Таала кылган ибадатыңарды, туткан оразаңарды, кылып аткан ихсаныңарды, кылган курбанчылыгыңарды Аллах Таала кабыл болсын. Бул дүйнөдө көп пайгамбарыбыз кандай көрсөтүп кеткен болсо, ошондой жашашка ар бир мусулманга мүмкүнчүлүк берсин. Акыретте пайгамбарыбыздын шафаатына насип кылсын. Ар бир мусулманга фирдаус бейиштеде пайгамбарларга бирге мүмкүнчүлүк берсин. Ар бириңерде Курбан айт байрамыңарды куттуктайм. Великая мудрость и испытание от Всевышнего Аллаха. И на нас лишь возлагается ответственность с терпением это пройти, просить у Всевышнего Аллаха и делать шукр за понедельника, получается четверг, пятницу, субботу, воскресенье, в понедельник. Прочитать этот такбир. И нужно будет его прочитывать до понедельника. Дайте сюда, здесь начнем вот здесь. Радар наш Сахалин, Южный Сахалинск. Мусульмане всех поздравляем искренне от всей души сегодняшним прекрасным днем праздника Курбан Хаид. Еще день, на такой день настал Джума. Искренне всем благо, мирного неба над головой. И пусть Аллах будет разным и на этом, и на том свете. Ассаляму алейкум. Плохих последствий, иншаллах, по мере возможности сразу же, и иншаллах будем расходиться. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamu alaikum. Урматтуу момун бир тууган мусулмандар. Жалпыңыздарды бүгүн мына Алланын ыйык күнү Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүм менен куттуктайм. Ар дайым үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар, ору сыркоодон алыс болуңуздар. Аллахым баарыбыздын жүрөгүбүзгө ыйман толтурсун. Тапкан туткандарыбызга Аллахым береке берсин. Şu Россия жергесинде жүргөн, деги эле ушул чет мамлекеттерде жүргөн момун мусулман бир туугандарыбыз аман болушсун. Аллахым эсен аман өз мекендерин аман эсен жетүүнү насип кылсын. Ушу бизди алыста күткөн ата-энелерибиз аман болушсун. Алыста жүргөн биз аман болойлу. Ошо ата-энелерибиздин алдына жүзүбүз жарык болуп аман эсен баруун Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.